Ja sam Anita Kovačević, dolazim iz Knina, imam 35 godina i nezaposlena sam. Bojim se jako zubara, ne njega kao njega, nego brušenje i tako to. Bilo mi je nekako jednostavnije pustiti da sve ode i doći kod njega, znači samo da mi izvadi te zube i to je to. Napravit ćemo protezu. No u protezi Anita nije našla zadovoljštinu i rješenje svojih dentalnih problema. Jednostavno se nije uspjela naviknuti na nju. Nisam mogla, mislim ne mogu ni sad, niti jest, niti ne znam, smiješ se. Bez obzira lijepila je, ne lijepila, jednostavno ona ne stoji. Moj izlazak vanka je stavit ćemo zubnu protezu i dok si u društvu, ne znam, trpi, donju drži jezikom, znači da te ne ispadne ili ne znam šta. Ali čim dođem doma, znači to je vadi. Anita je odlučila mnogo toga promijeniti u svojem životu, a prijava na humanitarni makeover centra Štimac prvi je korak. Dobro zna da će joj ovi stručnjaci ostvariti san o velikom osmijehu te da će napokon bez suzdržavanja moći pokazati svoje zube. Jednostavno joj, kaže, dosadilo slušati okolinu koja šapće, pa kako si je to dopustila. U donjoj čeljusti je ostala bez svih zuba, a u gornjoj čeljusti su ostala samo 2-3 zuba. Strane pita. To je bio najveći problem. I uz to još malo trudnoća, pa onda manjak željeza, pa onda zubi su počeli još više ići i onda je to bilo kraj. Morat ćemo napraviti rehabilitaciju sa dentalnim implantatima, tako da smo se odlučili za ugradnju 4 implantata u donju čeljust i 4 implantata u gornju čeljust. Implantoprotetska terapija je dugotrajna, posla je mnogo i iza njega stoji cijeli tim centra Štimac. Na te implantate ona će ponovno moći dobiti fiksni rad koji ostaje u ustima, koji je napravljen od potpuno estetskih materijala, od cirkon i oksidne keramike, od potpune staklokeramike, osmijeh će se vratiti i normalna prehrana će se vratiti. Kupit će si odojka i najest se. To je jedino što imam želju, hrskavu kožicu da se najedem. No nije ostalo samo na ovoj želji. Anita se danas od srca smije. Kad sam došla doma, dolazim na vrata, djeca su otvorili i evo mama, wow, sa novim bijelim zubima. Mislim, bilo je stvarno dirljivo. Nisam ja mogla doći sebi, a kamoli oni. Zbog novog osmijeha na poklon je dobila i majicu s natpisom "Osmijeh od $1.000.000". Baš kako majica kaže, i više od $1.000.000. To će joj biti i svojevrstan podsjetnik na to da se svakodnevno brine o oralnoj higijeni, kako se loša dentalna slika nikad ne bi ponovila. Evo Anita, nakon što su svi radovi gotovi, da li ti još uvijek ova famozna stomatološka bušilica neprijatelj broj 1? Ne, sad mi je trenutno najbolji prijatelj. Dobila sam detaljne upute kako održavati, znači, moje implantantiće i moje zubiće i obećavam da će držati toga. Na Anitinu meniju ponovno je i tvrđa hrana koju godinama nije okusila. Vratila se starim prehrambenim navikama. Kikiriki, piletina, čips, štapići, znači sve ono što je malo tvrđe. Može jest što god zaželi. Da nije bilo klinike, centra Štimca, znači ja ovo nikad ne bi mogla iz svoga džepa izdvojiti. Vjerujem da će se njoj okrenuti nova stranica u životu. Ova stranica, nada se, Anita sa sobom nosi i zaposlenje. No prvi zadatak joj je potpuno se naviknuti na novu Anitu. Anitu s cirkonskim fiksnim mostom i hibridnom protezom koja se drži na dentalnim implantatima. To je jedan potpuno drugi način izrade protezskih radova koji osim svojom nevjerojatnom funkcionalnošću imaju i savršenu estetiku. Nisam je mogla imati uopće u ustima, želudac bi se dizao, a ovo mi ne osjetim. Nije ni osjetila bolove. Strah od zubara je nestao, a tim centra Štimac Anita naziva svojom novom obitelji.